di nakautang na kinyak, di ko man makitkitan. Agkure ka man tatawaga man ni Nana si Pilti, pagkamot ko man dagiti. Hanya orasan, talaga mataya nga nagpakpakita ni Kagawad barang kini Kagawad Ginalin. Talaga dagiti nga duwa makaala da kinyak dagiti ipabarangay ko nga talaga dagiti. Ape, nagadum gayam pa iti listaak dito nga hangko nga nasingsingir. Diya mo makikita dagiti nga tattaon. Kaya po, ultimo garit daman po di nakautang da kinyak di ko man makitkitan. Agkure ka man tatawaga man ni Nana si Pilti, pagkamot ko man dagitoy. Hello, Nana si Pil? Hello, yung sekretarya na ito eh. Ana? Sekretarya na datoy? Agasam tikin dun sa tinagbaling nga kliyente yung tataadamat ti sekretarya ni Nana si Pil. Big time! Wen, talaga kasta, alam mo na ang negosyo kapag umuunlad, kailangan ng sekretarya. Api gayam na patawag ka. Agpagamo dak, iso nagtawag manuno ka nga mo ti charge yung ay, kaya't ko jay package deal at 20 nga tao dati ipagamod ko kinyayo tatta. Na 20 nga tao, 20 mil, 1,000 per packs. 20 mil? Sige garod. Masulit kung tumat siguro to no masingir ko dagitoy. Kaya't ko tay pakapsuton yung isuda akin habang ang kapkapso da malagip da tay nagan ko no ka tap no umay dagbayad kanya. No handa kahit nga umay agbayad katin nyo pa'y dagitay ramramay ng kindagitay yung ngiwa na kasla na dait. Dagiti kaya't kuno ka nga aramidin nyo. Sige, yung problema, basta iset mo niya bayad kay Gcash cooking, iset mo dagiti listahan dagiti kamutan mi. Sige garod ta isend ko latta kinyamon kin isend ko jay bayad ko jay Gcash. I-text mo kinyak jay Gcash number you. Sige, bye. Kita taman. 2 days later. Oo nga talaga dagitoy mataya talaga nga. Palipasot pa may saal daw pa dati ni Kagawad Ginalin kini bara. Sana tumapan di barangay no bigat. Kitantay mo tila inda. Kaya pa tumawag dati kumare. Hello kumare. Hello, kumare. Agsakita mo to niya kakapsutak mo't kumare nga kaslamay ika dati ramay ko tiniwat ko sa madadai. Anya? Apa niya tinapasamak king ka? Apo kumare, ang ko mo. Si kamon lang tati malaglagip ko iso nga tinawagang kan. Ana? Nalagip mo itinagang ko iso nga inawagan nak? Agure ka man kumari, tawagan ka to damdama. Adala ti tawagak biit. Sige. Natuay na da message kung aya dati sekretaryo ni Nana si Pil. Nalaapo aya. Diyos ko. Nagkamaliak matilistaan nga insenden. Apo Diyos ko. Dagi tayo listaan tayo mga anak tayo anak ko to iti kasar. Ay po ay awagak man ti sekretarya ni Nana si Pil. Hello, umawagak ta, ibagak ko mga nagkamali at ti insend cooking ka nga listaan. Tay magayam listaan iti mga anak to dati anak ko ti kasar. Hamagayam dagiti listaan iti imutang kinyak. Mabalin ka di pa nga ibabawi. Ay, ang mabali niya ibabawi ta nakasalang dan. Ay ala po aya, apo Diyos ko. Hangka di nga mabalinan nga aramidan nyo mo ti paraan tap no. May babawi dagita nga inararamid yung nga gamgamon. No kaya ba may babawi dati gamot akit? Ana ti aramid agbayad no ka uray mano. Si kano ka, tibang si po iti amin niya gamot nga na itad kinyata. Ana? Sakti mang sipaw dagiti gamod dano ka. Ay madi matayak ano kan mo mapan amin kinyak dagiti saksakit dagiti ginamod yo. Ay po kasanon nga tan aya. Awan ba aramidan minta data ti patakaran? Sige, lipas mi pa yamin dato nakasala. Hamat siguro nakasali dita aya tay maikatan ti ramramay dakin dagitay kasta na da iti nungiwat da aya. Nakasali, iso ti request mo. Ana? Nakasali? Kaya po Diyos ko ya pakayang anyaya apo dati nga nararamid kun. Kaya po. Mabali magamin, nasurutom tayo condition mi. Sikat, ang sakripisyo.
Ay saan? Jacket nga mabawasan dagiti ramramay ko kinkasta na dait ati ngiwat ko. Agpasensyan ano kano kas pangarigan dagiti kumari ko. Isu dalat ati ag sakripisyon. Hanapay ng garod aditan.